habera 2015 chairman wa district ya Kagadi Elgadi Tumusime hamwe n'abakansara bakarahizibwa kandi ngo kwekiragiro kiri kuragira eginebere kanso ya district yo kubanza kushitama abwatamwensa y'obwebembezi haibara kutora na speaker hamwe n'omuhwezi we bito kwa ukanona district sezindi muri Kagadi ho speaker taratorino bwanyuma ya Karuro kwero mu kavuyo ekyagemeserize chief magistrate wa Kibale Nazifa na Mayanja kongeza ya Karuru kusia 2011 byo kwa Mukaga. Entebe ya speaker ekabesimbiriho Magezi Jamada aine bendera ya NRM hamwe na Semuga Vincent yo esimbira Tine Kigombe. Omukarura katirwe Jamada Magezi akatunga uburura 32 rero Vincent Semuga nikwe kutunga uburura 8 hakafa 5 ngoko ekiragiro kiri kuragira percentage ya 50 terashye kugira ngo barangire umusinguzi kandi iki cyagemeserezo muramuzi Nazifa kwenangwa Karuru kagaruke mwaho naho bitaba hakavuyo nuko Akarura kakongezebwayo mpaka 2011 byo kwa Mukaga. Bwanyuma yo kongeza ya Karuraka Magezi Jamada kajyangu ncenda mateka kongeza ya Karuraka kandi yaraganisa kuzo mukoti kuhaganisa echo nikero mukanso okumara emyaka 15 amateka ga kanso garagira ngo speaker omwemezi w'urukurato rukuru wa district baragumba bamukoma haruna kuruwe nyini urwo kurahira so omuramuzi yashobora kugumisiriza bwa butakizire security yeriho twine security DPC yariho n'abasirikale bariho n'amaye ninga kanso members batuyiha batwara hantu twikarotera Karuru byabo kwikaka rukarahwere nikiteka liragamba songa bindi byabiremu nibyo ndaracenga tonka yona uri higuru ni Rwanda ngoko yaraganise Jamada katwara enshongezo mukoti kandi ho imahayi koti yaemerezo kugarukamo kutera Karuraka okusya hibara akorere mwenchwamu obwa hati haho kwezi district tine speaker hamwe na executive kandi ekini kimanyisangu oba hatariho government tine kiri kubasa kukorwa kureba ngo buhereza bwahiko mu bantu nka government hemiko ine system in executive in legislature tukwe abo nibo ba councillors of course now executive ni nyendiho nyenga and of course chemeko atwana monitoringa projects ezikozirwe muri financial atulukirozinga nabyo tibikozirwe fule tukagezaho konko of course ari mu gaps ezikozeki ezisigiremo and of course ekibi munonga no kugira ngo financial kuza kutandika okurijira chairman LC5 Elgadi Tumusime nagira ngo mucyumba jiragono go guruho omu district egi haruha bari kugwenegeza bine bigendererwa byabo abitugihiremu tibarenda kurekura aho kuba turakimanya ngo omwe mu besimbire nkawe nko muntu ari kureba ari kureba ngo aho turi kutora umuhanda tugurigwe konka abo kugira ngo nyuma aba muriho ati bo bari kwebuza amazima kweri turuzinge district tugende akuba eri ku Rugakibale mu murasa kwa mucyariho bato ubundi ari bwe mutangiye kugeza mu by'amahuje Kibale akari uvuye bwingi bakansara nabo bwa hati n'abajangu bashobangirirwa ahubwo kuba barebe mbere riyo neyongera kushoba. My worry is haro dormant laws amateka gayikaragari haruba giwoko ubwo ikana kugazonzoka garugayo ni muijuka Greta Kibale tukatonga he kizibu mbere twali twine abesimba gaino bale mu kwikiraniza of course government yahigure kajya bitahamu bona baluzinga bata president ya taking over yaleto umuntu wakura ainenchu wa munungi habwa district na abantu batwali kurungiyo obuhereza mu bantu mbere bakatukomene bamanya turatandikira nko buri kiro
habo kwa soon after sharing tubantutandikiraho baitu bakuba nibatukaguze kigendo maize naite ntubagambire kigendo maize ncyecyo tikiriyo haiguri akanso butayikara tituine speaker. Twaganiraho n'abebembeza abandi batari bamwe na bamwe mu district eji kandi okunukwe batushobora hanshongeji enu nsonga ntoito muno rundi buli ngugamba mu Kagadi abandi baire bagezi benzire kwefura badoma oba behambirize mbayeteka mu budoma bali makuru bujunanizwa bwabo bandi bene bagamba ngo opposition is tukubatalibaniza. The whole council is full of NRM. Chairman LC5 is independent by to NRM leaning. There is 9 councillors, they are independent by to NRM leaning. Koti terini yegenda kwebembera district ya Kagadi. Kandi koti iyote kuchweramu abantu bayingi muno aba Kagadi. Ekuba nechweramu omuntu omu urundi side endi nko kubanyegeranga ine. Habukaitu abantu ba Kagadi turumu bunkuba nindora. Abebembezi, abebihande bindi, cultural leaders, religious leaders, opinion leaders, nebihande NGOs n'abandi. Omusango gunyegereye wogo. Titurumu. Omunyabiragiro kanso kunihira Nathan wa Homes and Company Advocates yatera tochi yahabiragiro hamwe nebizube byakubasa kurigerera hambereji Kagadi district erimu. Bintu bisatu. Ekyo kubanza singa harabaho obwire bwingi itekane rugambe emyezi ebiro 9 90 days emyezi 3 chairman alemerwe gukora government na ihwamu obwesiga. Omwaka gw'2022 district ya Kibale mpango bakagisharaho Kagadi hamwe na Kakumiro nabwe kagire mu viyo kwenda kweshaniriza nkeji ekyaretize president Yoweri Museveni nshongezi kuzitahamu okusya obyaterero chairman wa district y'omusya abanyakagadi nibajangu tubakubene benda ngwe mbere nkeji egarukeho akubatine cyere kubayamba Gasha Kones Masturia hawe.